आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक लागूनच स्मार्ट सिटीच्या कामांची वाट लागल्या। पणजेचो आमदार आणि मंत्री बाबूश मोन्सेरातान आरोप केला। काय वर्सां आदी स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर ज्या व्यवस्थापकीय संचालकाची नेमणूक जाल्ली ती कोणे केल्ली। आता जो स्मार्ट सिटीच्या कामांचेर उलयता त्या टॉम डिक आणि हॅरीच्या बापायनूच त्या एमडीची नियुक्ती केल्ल्याचें बाबूश सांगता। ताणे केल्ले कर्माच आमी आयज भोगतात अशें उलोवपाक बाबूश मोन्सेरात अनमनूक ना। We discussed about the project and the pace of the way how the work is going on. See, the most important thing here as far as the thing is concerned is smart city, is the MD who was posted at that time, that Chaudhary. Now, who has posted at MD at that time? Just find out that. These fellows who are talking, this Tom, Dick and Harry whom I'm mentioning who are talking, their father basically had proposed this. Any सगळें कितें केलेलें कर्मां केलेलें आहा तें आमी आयज भोगता बिकॉज दॅट म्हळ्यार कन्सल्टंट तेणी अपॉयंट केल्लो कंसल्टंट इज नॉट इवन ऑन द सायड कोट्यांनी रुपया हाडले कंसल्टंट सो देर इज नो वन हियर बेसिकली हांगा पाय ना माय ना थिंगा आतां पळोवपाक नाव बेसिकली CM हॅज ब्रॉट इट इन ऑन अ ट्रॅक एंड बाय 31st May स्मार्ट सिटी वर्क विल बी कंप्लीटेड all the works will be completed. Now, inquiry मागपाचे सोड न्हू लोक आतां त्रासान पडलेले आहा न्हू लोकांक त्रास जाता आतां now we have taken basically a measures that main even some of the roads basically we need to close basically to get the work to speed up the work. So sometimes the traffic also problem becomes, so the contractor also has shown some difficulty that we cannot basically carry on the work in a smooth manner because of this. So we have done that. But the most important thing is सगळीं हें आमी करतूंक आतां हें केलेलें आहा ती तो मनशान कोण केल्लें तेणी हेका केन्ना 25 वर्सां पाड घालेली पणजे सिटी तेंचें आमी आयज भोगता. We are trying to basically to create a infrastructure. हिंगा पूल बी बांदून गेल्ले पणजे सोडून गेले आमदार कोण पणजे आसलो तें खबर काड 25 वर्सां फाटीं पणजेचें कितें उदारगत केलेली आहा ती म्हाका सांगची नाका दाखोवची हो प्रोजेक्ट हांवें केला तो प्रोजेक्ट केला ते प्रोजेक्ट केला सगळे पणजे म्हणजे पाड घालून कॅजिनो घालून